ngapha. Ngobayilo. Akazalana ngathi mhlawumbe libali kangaka kodwa Nkosi yami. Awukhona ungaduni amazi. Ngobayilo khambi ngobayilo ikhambi. Ayengene ngapha abazalwane bangapha abekho ngekhambi abanzi balokho. Ake ngizwe ngapha phela sele ngithule ngapha ngizwe ngapha. Sithi ngobayilo. Yayizwa ke ngoku ke labantu laba. Idela. Alright, konke kuzo labazalwane bangapha. Sithi ngobayilo. Sithi ngobayilo. Ngeke bazalwane. Awu, ikhona kodwa. Ake sizwe la indlu ngapha. Sithi ngobayilo yakhabi. Bakuthona macule kuze wakhuphize ukuthi bakulane siyacula ngalo. Makhono ngezi uyana nosidayisa uyasilahla ke njengamanje usidayisa. Sabe sabe.
uyidumisa kanjani modumisa inkosi yakho inkosi yothembele ngayo afike kwenzela izinto angazi sizothi mayede nkosi simnikeze udumo asisaqala sathini siyabonga kuyinkosi yamakhosi haleluya haleluya kukunga hlala phansi ungama ngenyawo ungalala ungaguqa praise the Lord Mamzondi ngiyabingelela sithandwa egameni lika Jesu amalida wonke abomama ubranch leader ayibonga inkosi abantu abadala nabakade bengekho sessionini yokuqala basijoyine manje ayibonga inkosi I'm introducing the son of the house abanye abantu abaningi abazi ke bazalwane ukuthi this son of the house sayilande Eastern Cape sahlala naye yebo wanala yaba yakwanala high school ngaqedile ngishume chikithana teenager kahle kahle the son of the house ngathi it's yesterday look at him today ayibonga inkosi ngiyathanda bazalwane la ebandleni nibe nakho lokho abathandazayo aba intercessayo this son of the house nonkosikazi wayo indlela yayo ngempela imeli ukuthi ipaveke iphelele siyayibona into kaNkulunkulu amafutha babu uhadebe siyawabona yagqabha and siyayibona nezinto endleleni ukuthi ziyawafuna lamafutha ake ngahlala nayo the son of the house sahlala nonkosikazi wayo ngayabachazela ukuthi lamafutha asephezulu kwaleli khanda lalomuntu afuna ukuthi niwaqaphele aqashelisizwe ngoba lento ephezulu ekhanda kanti kuzolanda omunye umuntu nayo namafutha njengoba ngicula nje mama ukuthi hayi wonke umuntu uyazimela nawuza nawe akha amafutha nayafika lethawa manje sasihleka-ke ngoba bafike ezodlala nje njengosiya kanje emncane bazalwana ngichitha isikhathi I'm excited about the son of the house. Hallelujah. Wafika wadlala ngilonga ukuthi mina kuba kunala inkeke. Uyakhula lo muntu isikhathi sizoshaya. Abelokho ethi babunala yena ke. Kukani? Ushatani. Kithi nayi uzoshada kanjani imali ngeke. Kathi no the son of the house. Asiyongena. Noma kunzima gqoma. Ncake inkosi izothandaza yangena sahamba sayongena ne son of the house sasithi masisebenza laphayana kuyi-shutdown simhluzele u-oyela ifika izongi-check ithi ma usa-right ngithi right ising-right amxhaphaza amandiya ngithi khululeka bheka phansi wena khona la siyakhona yafika inkosi yabhabha yamthatha yamhlutha yamuthi hwi imnikeza ithuba ukuthi akayolanda inkosazana phela nanasi sisuka kude bazalwane sisuka kude sathi mase sihlala phansi sixoxa udaba sathi ncebe 1 2 akangeni nizohlala but inkulu into uNkulunkulu ayibekile ngiyathandaza ukuthi ungaphazamiseki uningi ukuphazamisayo kulolu gcobo sikulona uningi ukuphazamisayo uphazamisa usuze wayibamba into uphazamisa usuze wayazi into uphazamisa usuze wayiprofethelwa watshelwa nokuthi izohamba kanjani I will never forget siye Potchefstroom ngoba umfundi si frustrated sithi sishiya phansi ngathi ngeze izitsha nje ephathini yomngani wami yavele yakhuluma inceke kaNkulunkulu ngama lapho kwangazuthi ngirobot eworkshop ngabuya ngazohlala phansi yalichaza lonke uhambo lonceke yalichaza sakhala size ephathini sakhala ayibonga inkosi ngathi mangibuya ngacabanga ukuthi kuzovele kuthi chwi njengokusho kwenceke akuhambi kanjalo son of the soul yazi namhlanje uNkulunkulu uzokhuluma ngaye kakhulu uNkulunkulu umbusisile ngamadodana azowakhulisela enkosini nonkosikazi
sishaya izandla kakhulu ngaphezu kwezandla simthandazele lo mzalwane uNkulunkulu siyakhala ke naye uma sesikhala siyatetema ngempela. Hallelujah. Ngiyabingelela kakhulu bazalwane egameni likaJesu. Amen. Siyabonga kakhulu. Yabona ke mase introduce kanje vele wesabe lokho ngempela. Amen. Umuntu ebethu wesaba nje kandayi kusezophinda nje kukhulunywe. Impela bazalwane ubaba ukhakhana impela kaNkulunkulu. Isindisiwe ngiyamthanda kakhulu uJesu. Amen. Kuyasithobisa kakhulu lokhu okwenziwa ibandla lakithi bazalwane. And we pray also ukuthi uNkulunkulu nakuwe uselapho nje phansi. Amen. Ungadibani ungakulinga ukuthi ayingeke ingathi abangiboni mina ingathi lento yamabayiboni. Hallelujah. Siye enkonzweni yamadoda laphayana sasithi nje ngempela you need to be ready. Amen. Ngoba iBayton ingawela nakunoma ubani. Amen. Ngicela nje kafushane bazalwane ngibingelele nje ngiobserve yonke protocol yesonto lethu nabaqalayo ukusivashela la ekhaya egameni likaJesu. Amen. Ngiyacela bazalwane nje sivuleni incwadi yamaKorinte esibili uchapter number 5 sizofunda just nje ivesi ngithi lizoba lodwa nje. Oh hallelujah. Amen. amaKorinte chapter number 5 esibili sizofunda uverse number 15. Amen. Sizofunda nje uverse number 15. Hallelujah. Sizofunda nje amaKorinte Corinthians chapter number 5 verse number 15. Amen. Ngiyacela ke ophethe isiZulu sakithi ngiyafundela ivesi nje elilodwa uverse number 15. Amen. Then sizobe sesiyathandaza in Jesus name. Amen. Khona ungasifundela chapter number 5 verse number 2 Corinthians 15. Hallelujah. Ufundeka kanje bazalwane. Wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona kodwa baphilele yena owabafelayo wabuye wavuka. awuphinde futhi uphile. Wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona kodwa baphilele yena owabafelayo wabuye wavuka. Selibambile bazalwane. Singake silifundeni nje sonke. Sihambisane silifundeni sonke ngesizulu. Silifundeni nje sonke uverse number 15. Mhlambe singathi ngesizulu nje. Leyo language, leyo translation nje oyiphethe. I just want to invite you ukuthi uke uyifunde nje. Kodwa uzoyifunda out loud. Uzoyifunda nje uma ungayifundeli wena uyifunde uyimemezelele ukuze si proclaim lento esizoyifunda namhlanje. Amen. Singake simene ngenyawo nje sizolifunda lelizwi because bazalwane linjalo sizolifunda nje sonke. Siyathanda ukhona ongaliphethe iBhayibheli eduze kwakhe bazalwane. Ngoba manje wonke umuntu uyafisa ukuthi akabambe esakhe isikhali. Yizwi bazalwane leli. Ngiyacabanga bathi ibandla laseBria lalenza kanje. Malifunda sizoya ngokwe order 1 2 3 go. Wabafela bonke ukuze abo badla ubomi bangabi sazidlela ubomi
bamkele owafelayo wavuka ngenxa yabo. Amen. Singa iyevakala eyami la esizulwini asiphindeni futhi abafela bonke ukuze abaphilayo bangasazilela bona kodwa baphila. Ngathi singayenza kangcono ke kunalokho bazalwane sike sithi ukunyusa kancane volume 1 2 wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona kodwa baphilele yena owabafelayo wabuye wavuka. Okay, lelihlala singathi liyibaze kakhulu into yasezulwini. Ngiyacela sihambisane nalo nje sizolifunda ke ngokwesizulu. Ngiyafisa silimangele nje sizotsho sonke 1 2 wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela bona kodwa baphilele yena owabafelayo wabuye wavuka. Baba, lizwi lakho leli liyaphila linamandla. Wena ukhuluma ngalo kube ngathi uyaqala nangaso lesi sikhathi siyathandaza. Ligobe uNkulunkulu wethu kube ngathi uyaqala. Baba, ngiwumuntu mina Nkosi yamaZulu, ngiwubumba Nkosi yaphezulu. Wena wedwa awuhlali endlini eyakhiwe ngezandla, kodwa siyabonga emveni kwemini ukuthi uyakhuluma Nkosi yamakhosi. Ngobuthakathaka bethu sibuletha phambi kwakho. Sehla thina sithiyanda wena, khona sinciphe thina. Izwi lakho lelo linamandla, alibuyeli kuwe lingawenzanga umsebenzi walo, alithunywa lingakwenzi lonke elimthunyelwe kona, alikaze nawela emhlabathini lidlula lingawumentisanga. Nangaso lesi sikhathi selifundiwe. Oshabrakatas sincede Nkosi ngalo kube yi-interpretation eyalo. Nathi badala kho Nkosi ukhuluma lokhu okuhlosile ngalo egameni likaJesu Kristu ophilayo. In Jesus' name, amen. Bazalwane, inhloko ndaba yanamhlanje ingumbuzo engifisa ukuthi wonke umuntu ake awuphendule yena eyedwa. Umbuzo uthi uphilela bani? Hallelujah. Ungake ubuza umakhelwane akhe eduze kwakho uthi makhelwane, ingaba uphilela bani? Amen. La sifunda khona bazalwane kafushane nje siyathola bungane ukuthi incwadi yabaseKorinte yenye yencwadi, not just nje a book. Amen. Kodwa incwadi ebhalelwe uPaul ubhalela leli bandla laseKorinte, elibhalela kunguye uNkulunkulu moyingcwele amsebenzisa uqala leli bandla. Hallelujah. Uma uNkulunkulu emsebenzisile uqala leli bandla, kwasho ukuthi indawo ibandla ebelikade li-situated kuyona yindawo ebeyikade imixed ngelona hlobo enama-systems ahlukahlukene, kodwa uNkulunkulu wapenetrate khona lapho kulo ndawo wamvumela ukuthi ashumayele laqaleka ibandla. Lisekhona bazalwane, uma liqalwa leli bandla uNkulunkulu walibusisa ngakho konke, kodwa ehambeni kwesikhathi kwafika abanye abaJuda abathe ngoba sebebona lento eshunyayelelana ukuthi iyaphila, baze baletha ezabo izifundiso ezenze ukuthi ibandla labaseKorinte lingabe sambona uPaul ngendlela ebelimbona ngayo kuqala. Lisekhona bazalwane, then lithi izwi leNkosi ngenkathi besengasamboni umholi wabo bamuva, kwayiwa ezintweni kwasukwa obabalweni lukaNkulunkulu olusindisa umuntu ngokukholwa, bayiletha lento ezintweni eziphathekayo. Bangabi saphila abanye
nayo namhlanje. Amen. Lithi isikizo lenkosi uPaul lapho waphila impilo bazalwane engathi eyokuhlupheka. Ayikho indlela ekushumayeleni kwakhe konke ake akushumayela aphile ngakhona ngaseKorinte. Amen. Lithi izwi lenkosi ke baqalisha ke ukumcomparisa abazalwane bathi uPaul ngathi akakhulumi kahle njengosibanibani. Amen. Bayenza ke leyo nto bathi la sifunda khona abazalwane sifunda uPostoli uPaul ebuyela ebazalwaneni ngoba kwaxatshana okwehlukwana. Kwangabe kuhle kwangabe mnandi waze wamuka kodwa esemukile wayefisa ngaphakathi enhlizweni yakhe ukuthi babuyisane nabazalwane baseKorinte. Amen. Therefore lithi izwi lenkosi uma bebuyisana usekhuluma lamazwi because lamazwi okubuyisana nebandla okubuyisana nabazalwane sekwenzeka izinto ezininzi kodwa kwakubalekile ukuthi babuyisane. Lisakhona abazalwane. Lithi izwi lenkosi babuyisana ukhuluma amazwi ekuqaleni ukuthi uma leli dokodo siphila kulo bazalwane selibhidliziwe sinesakhiwo esingakhiwe ngazandla somuntu kodwa lesakhiwo esakhona ezulwini. Amen. Lithi ke lana ke bazalwane uPaul ubhala ke manje ke lamagama ukuthi wabafela bonke ukuze abaphilayo bangabe sayiphilela bona kodwa baphilele loyo owabafela. Ingakho sibuza namhlanje ukuthi ubani omphilelayo? Siyazi uma sibuza lembuzo baninzi abanye baze bakuphimisele athi umuntu sengiphilela ingane zami. Oh hallelujah. Athi omunye sengiphilela nje ukuthi ngilale ngidlile. Athi omunye uma ngisengiphila nje sengiphilela nje ukuthi ngike ngibusiseke. Abanye baze bakuphimisele bathi awu phela awusingadala abantu singadala nelosonto. Umuntu athi isikhathi sokuyibonga yena. Hallelujah. Kodwa la esifunda khona abazalwane ngifisa sike singenene kwi-subject yokufa. Ukufa la uJesu uPostoli uPaul echaza khona ethi wabafela bonke ukuze abaphilayo bangaziphileli bona. Wabafela banjani bazalwane? Kuqala indaba yensindiso yayingeyona ekanoma uba noma wongathanda kodwa lento yokusindiswa yayingenzi ukuthi ngoba uyayithanda sekufanele automatically wenze njani ungene. Phambilini siyayibona indaba yokufa bamathini uthi uNkulunkulu kuAdam uma ningake nidle niyawufa nokufa. Hallelujah. Siyalazi iBhayibheli ekuqaleni kodwa istruggle sokuthi abantu bafelwe uNkulunkulu. uNkulunkulu wadlula lapho wasekhethela yena isizwe esizomkhonza ngendlela azofuna ngayo. Amen. Lithi izwi lenkosi uma selikhethile lo lezwe uIsrayeli siyamazi ukuthi wamphoxa kanjani uNkulunkulu. Hallelujah. Now la sifunda khona okunye ngifisa sikubheke yiloko kokuthi ukufelwa kwabantu bonke bekushintsha isinqumo sokuthi kungabi saba uNkulunkulu oyichuzelayo kodwa kube umuntu ozoyichuzela. uNkulunkulu ayinathi uthi ngizamile ukwenza indlela eziningi sokuthi umuntu ngimsondeze kimi kodwa umuntu
ayanele yoba sigubhe ibe yiphasika kodwa indaba isekuphaleni uma sowazile ukuthi wafelwa wenzani. Hallelujah. Because uma ngaba usuwazi ukuthi wafelwa lento yokufelwa lena ifana nekhono othi loyo ofelweyo uowisha lo owamfela. Lisekhona bazalwane lento bazalwane yama standards abanye bathi inzima kunzima ukuphila impilo engcwele. Mina ngizothi akuyi understand eqala la ekufelweni. Hallelujah. Because uma uzothi kunzima ukuphila impilo engcwele ingaba kulula yini ukuyifela? Yeah. Inkinga enkulu sifuna ukukriticize lethi lefanele ngaba siyayenza. Ngoba singakunderstand ukuthi thina safelwa. Ukuze thina singabi safa. Kodwa manje ke akonela ukuthi akufanelanga sife. Sineqala noma sineduty mamhlengo ekufanele singabi saphila thina. Noma siphilele thina. Kodwa kufanelekile ukuthi siphilele lo. Abanye bazalwane bangena kwiphutha lokuphilela isonto. Athumtungu ngoba into yasesontweni leya kufanele ndiphile. Ngoba esontweni abafuni ukuthi senze u1 no2 no3 ngizokuchazela namhlanje ukuthi is not about isonto. Ingalona owakufela. Ngoba lo owakufela impilo bezoyiphila impilo ayiphilayo ingcwele. Therefore you are ought to live in a standard salo wakufela. Awutshela makhelwane ukuthi makhelwane nalokuthi usindisiwe nje kakhulu. Okubalekela ukufa abanye basindisa ngoba beyazi ukuthi mangathi ngiyashona manje sebeshumayela abavangeli ngiya kuphi esihogweni. Hayi bazalwane ayona ingqikithi leyo. Ingqikithi yokuthi sikholwe ingoba kufanele siphilele loyo. Yeah, funeka uphilele lowo. Uma ngabe ungekafiki kwalozinga lokuphilela loyo. Abanye bake bamthuke bemthukiswa ukuthi ukudala bethandaza befuna izinto azenzeki izinto. Bakhohle ukuthi it's not about ukuthi yenze izinto. It's about ukuthi wena uphilele yena ngoba wafa efela wena. Ngisho lezifo ezihlala emzimbeni ziyaqala sione uyena. Abanye bacasula ukuthi kade bagula baphili. Lalela uma ngaba kungasaphili wena noma ungagula kodwa ukugula kwakho akusabalelwa kuwe uyena ogulayo. Besingeke simkhumbuze uma ngaba ubroke akuyena noma kuwena ozoba ubroke kodwa kuzobe kubroke yena. Noma kusunemali ke akuwena. Angadatshalaza kuzanya le mali ngoba akuyona yakho. Fanele ufunde ukuthi angisaphili mina. Philela loyo wabafela bonke ukuze kungabikho zothi abanginikeza imayiki ngiyalishiya leli sonto. Abanginikeza mina isikhundla ngiyashiya leli sonto. La ukhona philela yena.
silahlekelwa zizinto eziningi ekukholweni ngoba sikhohliwe ukuthi khona owasifela. Khulunywa kakhulu izolo ngamafutha ophilise umntwana wethu bavuya kwaze kwaba ngakusasa engavuki. Uma ehlala lona engavuki kwabizwa abantu umphakathi bayajabula ngala ukuthi umntwana uvukile, kodwa inceku lena edakwayo ilele kwanqungwa kwagcwala. Uthe uma sekugcwala bazalwane bathi ngesikade yathuka yaphaphama. Ithe uma iphaphama yaphaphama kugcwele. Umibona abantu abangaka begcwele kadwa ithe mayiphaphama bajabula abantu bathi hey wena izolo yakhala tinxoleleni bendakiwe. Bathi hayi asifuni ukuchazela ngentembi. Bathi noma bethu bathi hayi ngiyacela bandla ngicela ningixolele angazi ukuthi kwenzekeni kade kudakiwe. Yaze yathulisa bathi hayi into wena oyenzile izolo ugule umntwana. Uma egula lo mntwana becishe efa wamthatha wamthandazela. Uthe uma umthandazela wavuka njengombone ephila, wena wabe soyawa wangabe savuka. Ithe uma ngaba izolo amazwi yakhala yathi Nkosi yabuya into yami, yabuya lento ngoba khona wamfela. Yasicabanga ukuthi Nkosi yami lento yayilahleka kudala, lento yalahleka kudala. Isize iye ematshwaleni iyohlala khona, kukhona into eyilahlekele. Kodwa uma ngaba sebeyichazela yaqala yathatha into zayo yathi yabuya into yayo, yangena emphakathini yathi kukhona wabafela bonke. Kungenzeka ukuthi walahlekelwa yinto yakho ngoba ukungaphili amastandard evangeli kwenza ukuthi wena ungayi-enjoy impilo. Kukhulunyiwe ngamafutha izolo kodwa umeke akuchaphazela. Ngisho noma ungayobona ngeke u-enjoye njengakuqala. Lo tata usasindisiwe namhlanje. uNkulunkulu umsebenzisa kakhulu ku-healing. Yabuya into yakhe, abuya amandla. Uthi uSamsoni uma ngabe sethathiwe wayobekwa endlini inwele sezingasekho, uthi mfana ngicela ungithathe umsondeze nalana amandla endlu emenayo, ngifuna usondelela ngasensikeni. Oh my God, ayikho enye into engifuna ukuyifuna kodwa ngifuna ukuzwa lapho indlu emengakhona. Utho ababekhona bebecabanga ukuthi kukhona umdanso omusha ozokwenziwa nguSamsoni, kukhona into entsha azodansa ngayo, kanti ababonanga ukuthi sesiqalile inwele ukuhluma. Oh my God, wasifela sonke ukuze ungabi sayiphilela, kodwa uphilele laba nabaloyo owakufelayo. Into emnandi ngaye bazalwane akasangafe nje, wabuya wavuka. Sizothi namhlanje sesibuya emaphasikeni bazalwane, kukhona lo owasifela wabuya wavuka. Ziyabuya izinto ezilahlekile. Kukhona ukulahleka kwezinto
uzuthandaza ubuza uthi Nkosi ngiyoyithola phi lanto kokuhlengwa leyanto abadala bathi ivangeli lakudala yilo kodwa ikhona lento ekhalisayo ukuthi kodwa kukhona into eyayiba khona bazalwane ababungidi abayiphilelanga bona bakwenza sure ukuthi abasayiphileli bona kodwa baphilela lo owabafe sizotsho njalo namhlanje there are things uNkulunkulu asinikeza zona we need to live a life that is going to honor God. Akwenelanga bazalwane ukusindiswa. Akwenelanga ukusonta. Kodwa you need to elevate the standard. Uma bekungathiwa uJesu uphila impilo yakhe ezophila njengawe yini. Yini indaba kube ngathi kuhlushwa wena. Yini ube protective nangezono uJesu abangeka azenze. Nangempilo uJesu abangeka iphile because of your status. Namhlanje kunzima ukukhonza uNkulunkulu ngoba kukhona abantu abaphila ama-status abo abangaphileli yena. Noma sesithanda ukuya phezulu noma sesithanda ukumtusa umdumisa xa kuthande yena mangathi kuva kamnandi yena ke lo mini ila ethanda zakhona. Uthi Jesu Sawule ungishushisela Sawule ungishushisela Sawule ungishushisela bathi ngabuza namhlanje sesizothandaza zalwane umhluphelano Jesu umhluphelano Jesu wakufela ukuze wena ungabe usayiphilela wena kodwa uphilele loyo I feel the restoration. Oh Shamaya Ketosa. Ukhona izinto ebesikade zikhona. Abanye bedibala because babona ngathi uNkulunkulu uyabafeyina. Hayi akafeyini. Philela yena. Oh Shamanda kapasala. Okoshebele kesa. Ndizothi mina noma izinto zingaba up and down empilweni yakho. Akunaluphilele yena. Make it about ukuthi Nkosi I need you to live a life ezokuphobozisa wena uNkulunkulu wami bese ngidimala uNkulunkulu wami amandla bebesehla oh Shamaya if I got tired along the way he gives me power ngoba sifuna ukuphilela yena ngifuna ukuphilela wena I believe alive